Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar. Kaniga khobor kalami Arsni baka Shilpa Shetty kabadai roka aktris ka paunam jangka Bollywood kalapen bana baka restoran jangka ka Bastian Bandra kabadan hakanong ba Bandra kalakhang no ka Shilpa Shetty berulok jangka uraj kundra kila yo ka jingpen bana lani kata ka look out notice na kabantaki pulit jangka Mumbai persya ikite ki arngot hakam kodama thok pisa hakaram kaba ndre folklore tengka kabaya David company jangki ka Best Deal TV Private Limited ka bamanta kam shim na tre kam show kate jingpha jingpen bana na kaliang ki pulit ka Mumbai kalong bakite arngut kinami na kari ban le chakinu kinu ki jaka badai shabar kari India kat ba kam kodama kadang ya chakamat kani ka jingpen bana na kaliang ki pulit kadai tad hadin bana kaliang jong kani ka aktris kalapen bana ya ka jingkhang no ya ka restoran jongka kabadan ha Bandra karbana kaliang jong kani ka aktris kam shim la kadau ya kinu kidau balapen long ya ka jingkhang no ya kani ka restoran rei lapen ya dei ya kani bat kamu kodama thok pisa balamudui da wei unong khai na Mumbai u Deepak Kothari kadba ka Shilpa kala delete ya borok story hapo Instagram bat hadin pat kala ong ba on sappen kenria no ya kani ka restoran Sebastian Beach Club hajuhu kani kamu kodama balamudui da Deepak kalong balakeno bakite gi arngut kila thok ya uhadu palan re folklore tengka haka scheme airam ban be tengka hapeng usnem aja khatsan bar aja apulai shu kitlong khubor kila ong bana kaliang ki pulit kila tho bau Deepak director jongka Lotus Capital Financial Services ulakeno baya kapisa ka ba uai na kabenta ban seng penyar ya ka jingkhai nrei kila pendan kam haki jingdan kam bashimet ya kani ka jimudui la penjari haka juhu haka khalai tri jong naila hajar pusan hakani ka jingkeno Deepak uloong bakila ya itu lengba ka jing ya kendo lang bar ukundra uloong ru ba kalok ka jong u ka Shilpa ka yo jingmi kumba pra persen na ka Best Deal TV hadin kani ukundra ulapan ram na ukumba nyo persen klor tengka haka sut ka bakat persen haka shisnem ndeu Deepak uloong ba un khen ya ka pisa kum ka jing bai tengka na ka benta ka kam ka ba un le da ka ba kular ban yo jing mentoy na ka khajana bat ka jing mi ka ba kham he hadin ka jing tokit ka ba benia la pentikna bala pendan kam baklai ka pisa ka jong baru la mudui yaki da ka mukodama kat kum ki kendon IPC section South Pa Lai dishonest misappropriation of property South Pa Anriu criminal breach of trust bat life of sound common intention bala penjari yakani haka khatlai tarik jong naila ahajar pusan